ngatakas pinakanik piningkol dihatani hasutong bulu monohari sa tugas yopik sisa dahat apa ita gabi ma di Gabi hawa tak adun kalau oras upasahan kami itu ang gadilo nami mutasoy aga bejala horas anak ni Dainang molo sa kami utasoy tongdo songo padohan nilu baturuan ng kaningan upasahan tayo matahong horas majala gabi majalah horas di ang gidoli nami sangoni ma tarlumo bitu dong asabadan nami di do na tua-tua tuguin na urat ni ulu tuguan do urat ni badan tugu ni do ni hum tuguan do ni do ni badan ang godang jolo marsuara hamu dong asabadan nami dang tarulah kami ulonon bayan dong asabadan nami ma mula te mana tayo nang tikko sa sitok may wakam ni muli tugu urat ni bulu tugu do albarang tugu hang do tugu ka sa badan mula hami dong asabadan mga siturus sudah beruli mak salah satu masalah tadi sobengnya ulon damang mak gabi dal horos mak gabi ma di hamu dong asabadan nami alai molo dia biar non ikon di lambung nami yang maha muate awas sabadan sangoni ma tarlumo bini tapaparan do puta bersak mangatasi na baban nong gabi takas do taboto dua do hita paparan do puta i masa daragodang do hot si rumongko di bartikyan no penuai ulaw non di hami bonani hasuluto sa daragodang asa upasahan tami ma tuhamu agidoli nami rajai tuan si Romonggol asa hamu manian agidoli nagawe persau di ulau tahun mau lihat ma pasan tayo ma tuhan dosro tamang alusi sada maratata mola tema di hamuna hahaduli nami poparan puta siakangan molo tukpe dus ruhat tadi yang ada suliah ruhat tadi otahita partikianope dinalaho